Dobro vam večer, poštovani gledaoci i Hristos Vaskrse. Velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras o univerzalnim vrijednostima, međuljudskim odnosima, sadašnjosti, prošlosti i budućnosti razgovaram sa episkopom Pakračko-slavonskim Jovanom. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Hoću da kažem gledaocima da su večeras sa nama i studenti Univerziteta u Banja Luci i članovi Srpskog sabranja Baštionik iz Banja Luke. Dobroveče i dobrodošli. Vaše preosveštenstvo praznik svako od nas doživljava individualno, naročito praznik poput Vaskrsa, u zavisnosti od toga od njegovog stanja duha i okolnostima u kojima živi. Međutim, postoji nešto što je opšte, što je univerzalno, čemu bi svi trebali težiti, naročito na ovaj dan. Šta je to? Pa mislim da je Vaskrs upravo praznik koji u mnogo čemu poništava to individualno. A naime, nije slučajno da smo mi upravo za cvijeti i za Lazarevu sobotu pojeli tropar koji kaže opće je voskresenje, sveopšte je vaskrsenje. Ono što Vaskrs jeste, to je praznik vaskrsenja Hristovog, ali i povratka Hristovog i drugog dolaska njegovog. U drugi dolazak njegov je sud vaskolikom čovečanstvu. To nije individualni čin, niti čak lični isključivo čin. To je čin gdje se lično ne može odvojiti od zajedničkog. I na kraju, evo za Veliki petak i Veliku subotu, mi opet donosimo blagodatni oganj iz Jerusalima i sama činjenica da je javljanje blagodatnog ognja nije javljanje patrijarhu Jerusalimskome samome negdje u nekoj keliji, nego sveopšti čin gdje hiljade ljudi okružuju grob Gospodnji u kojem će se javiti grob Gospodnji, u kojem će se javiti blagodatni oganj, pokazuje da taj veliki konačni čin istorije, a to je sveopšte vaskrsenje, i mi i njega predosjećamo i doživljavamo u prazniku Vaskrsa. Zato praznik Vaskrsa nije lični praznik. I to je zanimljivo, recimo. Božićni praznik svi doživljavamo obično tako što se povlačimo u dom, u krug porodice. Za Vaskrs prirodno je da smo svi na ulici, da smo svi na polju. I tako kažu kada bude vaskrsenje i sud Hristov, da će biti u dolini koja se nalazi između starog grada Jerusalima i Maslinske gore. I ona jeste mjesto gdje ćemo biti svi zajedno. I tako da Vaskrs u sebi prosto nosi klicu tog sveopšteg vaskrsenja i zato i jeste najlepši praznik. I kažemo, jedna od posljednjih vaskršnjih pesama koje pevamo prije liturgije, kaže i oprostimo jedan drugome vaskrsenje. Sad, da se vratimo na grmeč, što bi rekli, ima jedna divna priča Branka Ćopića iz njegovih ranih priča, napisanih prije Drugog svjetskog rata, prije partizana, prije svega, gdje on priča o seljaku jednom koji ide na vaskršnju liturgiju. I ide na vaskršnju liturgiju i pritom misli se u sebi kako bi ipak trebalo danas da se pomiri sa nekim Perom s kojim se on posvađao prethodno, jer kako da ide na Vaskrs, na liturgiju, a da se nije izmirio s njim. Sad, šta se tu sve zbiva? Kako on na kraju odlučuje da se ne pomiri? Ali je duboko svjestan da za praznik, pogotovo za praznik Vaskrsa, on mora da se izmiri. To govorim da je duboko i u narodnoj svijesti postoji svijest o tome da je to sveopšti zajednički praznik. Jako me zanima individualno i zajedništvo, odnosno opšte. Ali danas čovjek se često nađe sam, upravo sam, na brisanom prostoru. Zanima me šta možete reći, na koji način da pronađe rješenje, govorimo o svijetu u kom živimo. Obično ljudi u zemljama poput svih zemalja bivše Jugoslavije u procesu tranzicije, navikavanja na novi kapitalistički sistem, nove životne vrijednosti koje donosi Zapad. Znači, treba sačuvati ono što je vaspitanje i nešto u čemu je rođen i prihvatiti novo dolazeće. Čovjek se često, ponavljam, nađe sam na brisanom prostoru. U čemu da nađe snagu? Da li upravo u tom zajedništvu? Nekako mi se ne čini da je pitanje pravo.
Znate zašto nije? Zato što ako mi jesmo ono što jesmo, znači jesmo ljudi hrišćani valjda, i ako jesmo ljudi hrišćani, samo je pitanje hoćemo li mi sebi osloboditi onoliko vremena, mjesta, prvo u svom životu, za projavljivanje tog opšteg vaskrsenja o kome govorimo. Znate, da, u redu, svi se nađemo ponekad sami, ali stanite, je li ovaj upravo čin vaskrsenja? On nije nikakav metafizički čin, on nije nešto o čemu ćemo čitati pa se onda uvjeriti u vaskrsenje. Postoji jedan jednostavan čin. Hram, tijelo i krv Hristova, zajednica u hramu. To je prvo, osnovno i da ne kažem jedino. Čime se mi prestajemo da budemo sami, čime postajemo dio nečega, čime dobijamo smisao. Ta svjetlost vaskrsenja neće sinuti nekom ko sjedi i razmišlja, neće sinuti nekom ko čita knjige. Sve to može biti lepi uvod, ali bez hrama, bez okupljenosti u hramu i oko hrama nema to. Jedino ono što nas spaja je to. Ili, ne zaboravimo, dajte da ne zaboravimo, i to je ta pouka Ćopićeva o kojoj govorim. Dajte da budemo ljudi jedni prema drugima. Jelen pivo predstavlja Srb izume i slavi otkriće naše dovitljive prirode. Semberski frižider marke Đeram. Maladi taman. Krajiški patent. Rasovr. Ipak se okreće. Stare dobre skice. Sa ubrzanjem slaninice. Revolucionarni astalni podupirač. Pivo podmetač. Escajk za pivo i na putovanja da ga nosiš. Danas nema, trebalo bi nas izmisliti. Jelen pivo, dio naše dovitljive prirode. Vrijeme je za zabavu, zato smo za vas pripremili ponudu koju nećete moći odoljeti. Kišobran kolica 69,95, motor na akumulator 79,95, tricikl 29,95, a na odabrani asortiman igračaka za bebe popust i do 40%. Bojite li se prelijevanja boja pri pranju odjeće? O ne! Dosta vam je razvrstavanja boja. Ne! Uz novi Color Catcher to možete promijeniti. O da! Tijekom pranja boje se otpuštaju, ali specijalna vlakna Color Catcher maramice ih privlače i apsorbiraju. I dokaz je na maramici. Color Catcher vam omogućuje da sigurno perete odjeću svih boja. Uz savršen rezultat. O da! Recite ne bojanju odjeće, recite da za Color Catcher. Veliki izazov je pred nama. Koliko veša jedan deterdžent može oprati? Za tako veliku količinu prljavog veša koristite novi Merix Max Effect. Naš test snage dokazao je njegovu iznimnu moć pranja. Jedno pakovanje daje vam 480 komada blistave i svježe odjeće. Merix, za malo keša, mnogo opranog veša. Jelen pivo predstavlja Srb izume i slavi otkriće naše dovitljive prirode. Semberski frižider marke Đeram. Maladi taman. Krajiški patent. Rasovr. Ipak se okreće. Stare dobre skice. Sa ubrzanjem slaninice. Revolucionarni astalni podupirač. Pivo podmetač. Escajk za pivo i na putovanja da ga nosiš. Danas nema, trebalo bi nas izmisliti. Jelen pivo, dio naše dovitljive prirode. Govorimo o toj različitosti među ljudima, materijalnoj, duhovnoj, obrazovnoj, u vaspitanju. Ljudi su raseljeni. Govorimo o ovom postratnom i stalno se vraćamo na to. Znači, zato sam vas pitala, da li je moguće da je uvijek svako od nas, ja ili bilo kod ovih mladih ljudi ili neko stariji, može naći snage da kad se upravo nađe na tom brisanom prostoru i kaže, a kud dalje, ne znam, nemam posao ili loše su vijesti na medijima od, ne znam, Sirije i tako dalje do ovih egzistencijalnih. Ali može naći sam snagu u sebi uvijek? Se čini, i mislim, mene to zabrinjava, da mi imamo potrebu za lošim vijestima i lošim stanjima. Mislim da imamo potrebu nametnutu koja je, nažalost, u ovom trenutku zavladala u društvu. Da je sve crno i mračno.
I ta potreba se izražava u nečemu što ima svoju istorijsku prethodnicu. Izražava se u tome da se ljudi, šta ću, kako ću. Najlakše je pokupiti se i otići u Frankfurt. To jako podsjeća na ono vrijeme 70. godina, kada je stvorena bila jedna psihoza odlaska i napuštanja sela. Kada su bogata sela Šumadije, Lijevča, ostajala bez mladih ljudi koji su žurili u predgrađa da rade u fabrikama za koje su znali da od 5 radnih mjesta jedno je zaista pravo radno mjesto, a 4 su izmišljena. I takav jedan besmisao, takav jedan pesimizam je proizveden. I vidimo kako se proizvodi. Vidimo svaki dan kako se proizvodi. Koga proizvodi? Otkud nam potreba zatim, Vladiko? Pa bilo bi veliko pitanje sada vidjeti kako do njega došlo. Nesumnjivo je da postoji. Nesumnjivo je da mediji imaju veliku ulogu u tome. U potrazi za lošim vijestima. Skandal prodaje medije, gledanost ili čitanost. U tome i onda pogledate o čemu pričaju ljudi. Pričaju o tome. Pričaju kako je teško, kako se ne može, kako se nema kud i tako dalje. Ja sam duboko uvjeren da postoji veliki problem koji smo naslijedili iz socijalističke Jugoslavije, a to je potreba ljudi, pogotovo generacije koja je odrasla u tome, koja ono to prenosi na svoju djecu, da i neko ljudima obezbedi egzistenciju. A to je nastalo prelaskom iz sela. Nikada seljak nije očekivao da mu neko obezbedi egzistenciju. I ako pogledate slovenačka sela, njih niko ne napušta. Ali njima još u socijalizmu su napravljeni putevi, ambulanta. On je do prvog grada za 20 minuta. Ali taj mentalitet, stvoreni mentalitet koji čeka ispružene ruke i onda se učlanjuje u onu partiju koja će mu u ovom trenutku omogućiti da u tu ispruženu ruku nešto dobije. To je jedan stravičan mentalitet, ali je direktno nasljeđen iz 60-ih, a pogotovo 70-ih godina prošlog vijeka. Koliko je potrebno upravo da se takav mentalitet iskorijeni? Potrebno je truda. Ja se sjećam 95. godine kada je završio rat. U jednoj mukloj, nesretnoj, siromašnoj Hercegovini vladika Atanasije je sa svim svojim monasima počeo da sam obnavlja manastir Tvrdoš. I pogledajte Tvrdoš danas. To ne samo da je lepota, ne samo da je duhovno središte, nego je to duhovno imalo i posljedicu da je oko sebe sve obogatilo. On je postao domaćinstvo. Od njega živi i manastir, i okolina, i dobar dio Hercegovine. Svi žive od onoga što se počelo sa svojih 10 prstiju. Nema nikog ko može da meni zapovedi da budem pesimista. Nije mi poznato kako je to moguće. Kako je moguće da mlad čovjek bude pesimista? I divno govorio vladika Nikolaj. Besposlen mlad čovjek mora da bude pesimista. Mlad čovjek je čovjek koji ima inicijativu, koji želi nešto, koji ide za tim, koji se bori, koji je spreman da podnese žrtvu za to. Znate, sad sam sebi zvučim kao generacija naših roditelja, što svakako ne želim, ali mora se čovjek izboriti za svoje. I najviše treba da da prvo od sebe, a onda da očekuje od drugih. Apsolutno. Apsolutno. Ništa nam niko neće dati na tanjiru. I ako nam da znamo da to što dobijemo na tanjiru, to će nam donijeti s tim i pesimizam i besmisao i uvijek će nam trebati još i da nam neko donosi još zato što nam je dato. A ono što sam izboriš, to dragocjeno čuvaš i to ti znači jer si sam izborio. Upravo zato i govorimo o čovjeku, o opstanku, o egzistenciji, naravno i o politici se mora, jer to je sve usko vezano. I uvijek je negdje spočitavano crkvenim ljudima da se miješaju u politiku. Zašto ovo spominjem? Svi duhovni vođe, ljudi koje mi svi gledamo, na neki način su dužni da se u nekom trenutku i bave politikom, a u smislu da brinu o životu svoga čovjeka. Dozvolite. Zar je 95. godine trebalo da crkva ćuti kada su padali zapadna Slavonija i kada je padala Krajina? Ili to miješanje u politiku? To što niko nije došao nego crkveni ljudi, nego mitropolitan Filohije došao 2. maja u Gradišku Bosansku da skuplja kosti onih koji su pobijeni u Bljesku. Ili to miješanje u politiku? Hoću da kažem da je to na neki način... Ne može politika da odlučuje oko toga hoće li 100.000 ljudi da žive na svojim prađedovskim ognjištima ili ne. Politika može da odlučuje kakav će biti zdravstveni sistem.
Tako je. Hoću da kažem da je to na neki način dužnost vaša, da brinete o biću kao takvom, a usput kad ste to pomenuli, taj ratni period, hoću da naglasim da recimo papi niko ne zamjeri kada komentariše, ne znam, rat u Siriji, bilo koje velike krize. U tom trenutku u javnosti nijedan medij neće prenijeti da je to nešto što nije u redu. Opet se vraća na mentalitet stvoren u socijalističkoj Jugoslaviji. Od crkve se očekivalo da ona ne izlazi iz crkvenog dvorišta, da se od sveštenika se očekivalo onog trenutka kad izađe iz crkvenog dvorišta da skine mantiju. I pitanje koliko tog mentaliteta još uvijek nosimo svi sa sobom. Znate, kada je jevrejski narod izašao iz Egipta, prešao Crveno more, čudom, razdvojilo se Crveno more, oni su prešli i onda 40 godina idu preko Sinaja do obećane zemlje. Preko Sinaja se peške do današnjeg Izraelja ide 40 dana. I tumači kažu sljedeće, išli su sve dok nisu pomrli oni koji su pamtili egipatske navike gdje su bili robovi. Jer su trebali da uđu u obećanu zemlju kao slobodni ljudi. A ne kao ljudi koji su navikli, kako se kaže, da gledaju dole u zemlju iz koje prave cigle od kojih su zidali piramide i sve drugo što su zidali u Egiptu kao robovi. Dok nisu naučili da budu slobodni ljudi, nisu mogli ući u obećanu zemlju, jer obećana zemlja je zemlja slobodnih ljudi. Tako i mi. Ja mislim da mi još itekako hodamo po toj pustinji nakon izlaska iz faraonske zemlje. A zašto je to tako? Ko je najveći krivac za to? Šta? Kakve su okolnosti? Mislim da je najveći krivac onaj koji nas uči da tražimo krivca neprekidno. I opet je se do nas sami. Jer krivac je gledanje unazad. Krivac je gledanje ono šta je bilo. Znači, neko je kriv zato što je sad meni ovakvo. U redu, sigurno je neko kriv, između ostalog i zato što je meni ovako. I hoće li meni to što ću ja pronaći krivca obezbediti budućnosti, obezbediti sutra? Neće sigurno. Šta ću ako saznam ko je krivac? Šta, ubiti ga? Znate, nego je krivac onaj koji ne kaže hajdemo i ne pokaže svojim primjerom. Vi ste u Pakracu. Šta vi kažete vašim vjernicima? Kako im objasnite današnju situaciju u Hrvatskoj konkretno? Zašto pominjem to? Zato što je ona u mnogome kulminirala zadnjih mjeseci kada je riječ o opštem stanju, naročito srpskog naroda u Hrvatskoj. Šta im vi kažete? Kako im to objasnite? Prvo, mislim da opšte stanje u realnosti, opšte stanje u medijima se po mnogo čemu razlikuje. Ako gledate opšte stanje u medijima, to je sukob Srbije, Hrvatske i tako dalje. Ako gledate realnost, Slavoniju napuštaju i Srbi i Hrvati. Odlaze. Slavonija se polako pretvara u jedno lovište. Ogromno. I ono što mi kažemo ljudima je ostajte ovdje. Ostajte ovdje pre svega kao hrišćani. Kao ljudi koji su ovdje došli velikim dijelom sa Kosova i Metohije. Od Peći i Dečana koji su tu sazidali i Sabornu crkvu i u Pakracu i Orahovicu manastir i Vladičanski dom slavni pakrački koji su podigli jednu od najznačajnijih biblioteka ovdje na razmeđi Balkana i Srednje Evrope. Ostajte ovdje, ostajte sa onim ponosom i dostojanstvom koji ste ponijeli sa Metohije, sa Kosova, ponijeli od Peći i Dečana. Budite ono što jeste, ponašajte se kao da je ovo vaša zemlja što ona jeste. A zašto odlaze, Vladiko? Šta je razlog glavni? Neimaština? Ono što sam rekao. Osjećanje da nemaju budućnosti. Znate, nekada se u Slavoniju dolazilo i Dalmacije. Ako pogledate Slavoniju, ona je puna ovih dalmatinskih toponima. Obrovac, Benkovac, Bukovčani, Kričke i tako dalje i tako dalje. Danas jedan dio mladih ljudi iz Slavonije odlazi u Dalmaciju da radi. Jer turizam na dalmatinskom obali je ono što donosi prihod i dešava se upravo suprotno onome što se zbivalo stoljećima. Međutim, to nije normalno, nije prirodno. Ne možete napuštati bogatu Slavoniju kao što napuštaju naše bogato Lijevče polje. I gdje, što se kaže, što reče jedan, kao je baciš kamen, nikne kuća. Da. Ne može to ostati tako jer sama priroda ima svoj tok i svoje biće koje je teško uzvrati čovjeku kada se on ponaša neprirodno. Ja se nadam da će ipak
negdje ljudi se sabrati i početi da žive pre svega od onoga što mogu svojim rukama. Od rada. A ja ću opet reći da na njihov život, kako ja to gledam, a sigurna sam da mnogi ovako misle, da je ipak nešto što država okvirno stvori. Neophodno da bi neko tu živio. Ponavljam ponovo, Hrvatska, dešava se nešto što svi vidimo. Vi pominjete medije, tačno, i da svako na svoj način tumači, neko sa ovim, neko sa onim ciljem. Međutim, ne bi to mediji mogli raditi da negdje ne postoji nekakva iskra koju svi tumače ovako ili onako. Hrvatska je jako podijeljena zemlja u ovom trenutku. Ako vi pogledate reakcije na... s jedne strane imate skretanje u desno, zaista. S druge strane imate jako velike reakcije na to. I nije jednostavno. I njihovi kulturni radnici, javne ličnosti. Apsolutno. Toga smo svjesni. Međutim, ono što je činjenica jeste da mi na ulici to ne osjetimo. Znači, svakodnevno u životu neko osjeti, možda znam da se gospodin Pupovac nedavno žalio da on osjeti na ulici. Međutim, ovako u svakodnevnom životu mi to mnogo ne osjetimo. Da, ali ipak je bio incident sa 2 radnika iz Banja Luke koji su vama pomagali u uređenju crkvenog dvorišta. Oni su kažnjeni nekom novčanom kaznom zato što nisu imali radnu dozvolu ili zabranom ulaska u Hrvatsku. To je nešto što je svakodnevni život. I dobro je da se desilo jer se čulo za to da se desilo, a s druge strane to nama na svakodnevni život, kako bi rekao, ne utiče mnogo. Jer mi nastavljamo svoj život bez obzira na sve. Život nosi svoj krst. Svoj krst i taj krst, ta ideja o bezbolnom, prijatnom životu ne postoji. Kako objašnjavate, kako shvatate 3 obilježavanja godišnjice stradanja u Jasenovcu ove godine? Pa znate kako, od 1945. godine crkva služi na 22. aprila liturgiju, ona to radila i ona će to raditi. A socijalistička Jugoslavija je svjetski primjer manipulacije sjećanjem, svjetski primjer i katastrofe koje proizlaze iz te manipulacije sjećanjem i očigledno još će godine proći prije nego što se nađe odgovarajući način i dok šira društvena zajednica, da iskoristim taj marksistički ovako izraz, ne dođe do sebe da prepozna na koji način jedino može da se to obilježava. Kada su u pitanju ovi razni poricatelji holokausta, genocida nad Srbima i tako dalje, ima jedna stvar koju vas molim da zapamtite. I vi, ovi mladi ljudi ovdje, to je samo lokalni šou. U svrhu čega? U svrhu nečije interne političke ili bilo kakve druge potrebe. Inače, to daleko više niko na bijelom svijetu ne uzima za ozbiljno. Ako pogledate sada čitavu ogromnu međunarodnu reakciju na ovo što se zbiva u Hrvatskoj, vidite da jednostavno više o tome nema govora. Veoma je već poznata u javnosti, pogotovo u naučnoj javnosti, ono što se zbivalo u vrijeme Drugog svjetskog rata na području nezavisne države Hrvatske i to će nesumnjivo samo ići i dalje napredovati u znanju, ali treba da dođe i od odgovarajućeg obilježavanja, ali to opet jako mnogo zavisi od nas. Zavisi od nas, sve zavisi od nas, to je definitivno tako. Vi lično ste jedan od ljudi koji pokreće cijeli projekat koji je pokrenuo i radi i gradit će vjerovatno koliko to bude potrebno kada je riječ o stradanju u Jasenovcu. U kojoj je to fazi, odnosno koliko je bitno sada što je pokrenut jedan takav projekat upravo da se sačuva od zaborava? Pa znate kako, naš način sjećanja, naše predanjsko sjećanje je liturgičko sjećanje. Prvo je važno da mi shvatimo da su to mučenici. Znači da su to svetitelji Božji. Da to nisu neki jadni, zabetonirani, sivi, depresivni stradalnici nad kojima treba očajavati. Nego da su oni ništa, ni po čemu različiti od svetog Dimitrija i Georgija, od svetog Teodora Tirona, Teodora Stratilata i njima i njihovim i ljudima koji su njih vidjeli u njihovo vrijeme je trebalo vrijeme da ih prepoznaju kao takve. Znate, veoma je dug proces trajao od Kosovske bitke do trenutka kada je napravljen kult svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. Tako i nama trebalo, pogotovo što mučeništvo u Jasenovcu nije
poslije mučeništva u Jasenovcu nije uslijedio despot Stefan, nego su neki drugi despoti uslijedili koji su i to stradanje jedno znali da obeleže sivim betonom. Ne samo u Jasenovcu, bilo gdje. Evo ja sam odrastao preko puta Stare Gradiške. I šta sam mogao da vidim kao dijete u Staroj Gradišci? Jednu piramidu, što bi rekli Crnogorci, na kojoj lijepo latinicom piše žrtvama fašizma. I to je to. I to je to. Znači, namjerno su apstrahovani kako žrtve, tako i zločinci. I naravno da takva manipulacija je kao kada imate ranu. I tu ranu samo prekrijete flasterom, ostavite iznutra da gnoji, da dalje razara tkivo i naravno u jednom trenutku nema drugog nego amputirati i odseći. Jeste. I nažalost Jugoslavija je radila upravo to. Ona je samo jednim tankim slojem flastera prekrivala sve. Umjesto da je te rane prvo pokazala, napravila dijagnozu pa liječila. Pa onda da vidimo šta se može spasti, šta se ne može spasti. I zato ja ne prekidam da govorim. Da, sve u redu što se desilo od 90. pa na ovamo, ali korijeni su u socijalističkoj Jugoslaviji. Puno rana ima srpski narod. Jedna od njih je Kosovo, koje ste nekoliko puta tokom emisije pomenuli i vi ste rekli da se na Kosovo ne zove, već na Kosovo dolazi. Koliko se danas na Kosovo dolazi i ko uglavnom dolazi? Pa evo sad 14. i 15. maja će Sveti arhijerejski sabor da započne prvo sa liturgijom u Pećkoj patrijaršiji, pa sutradan sa liturgijom u Prizrenu i osvećenjem obnovljene zgrade Prizrenske bogoslovije. To je već znak, kao što je prošle godine za 22. april, za 70 godina od proboja jasenovačkih logoraša bio patrijarh sa 20 episkopa u Jasenovcu. Znači, odlazi se. Sad, koliko se mi trudimo oko toga, ja se tu slažem da i inicijativa i podrška države mnogo znači. Upravo to hoću da vas pitam i ne mogu, a da vas ne pitam i za ponovne izbore u Srbiji uz uku Kosova. Otprilike, to bi trebala biti nekakva ista politika. Kako je vi komentarišete? Ja bih radije da se taj novac za izbore potrošio za Kosovo. Da, ali on potrošen za izbore i tu ne možemo ništa. Kako vi komentarišete, odnosno kako ocjenjujete njihov odnos i koliko oni uopšte imaju prostora da rade i kako drugačije osim ovako kako su krenuli? Kada je reč o Kosovu. Uvijek može više, uvijek može bolje. Mislim da se Kosovom bavimo usput. Kao što se vrlo često Jasenovcem bavimo usput. Evo ove godine je malo živnulo, što ne znači da iduće godine neće biti drugačije. Je li to opet do nas ili do nekog drugog? Zato što se usput bavimo Kosovom i Jasenovcem? Do nas. Nedostatak volje. Kako je moguće da vlast u Srbiji nema dovoljno volje da drugačije se bavi Kosovom? Ja mislim da mi kao narod generalno ne pokazujemo dovoljno volje za sve ono što nam je suštinsko. Vi automatski ako ne cijenite sebe, ni drugi vas neće cijeniti, zar ne? To znamo vrlo dobro. Vladiko, vi kažete da je Srbin rođen da bude cijeli čovjek. Što to podrazumijeva? To podrazumijeva da ima jasan pogled oko sebe. I to nije slučajno vezano za ono što sam govorio za selo. Seljak čovjek, običan prost seljak, kakvih više i nema skoro, je imao cjeloviti pogled na svijet. On je znao i zašto sunce izlazi, zašto zalazi i šta to znači za njega i sve. Hoću reći da je našem narodu teško kao ruskom narodu, recimo. Što kaže Njegoš iz velikoga grma, lafo trudno izaći nije. Lako je stvoriti velikog matematičara, lako je stvoriti kosmonauta kada imate 200 miliona ljudi, narod. Onda možete jednog da uzmete, jednog čovjeka i da ga specijalizujete prema onom daru koji on ima isključivo do maksimuma. Onda dobijete genijalnog, možda, ali velikog, možda u svakom slučaju ozbiljnog matematičara. I potrošite jednog čovjeka na to. A kod nas je uvijek čovjek živio sa znanjem da će morati biti i vojnik i glava porodice i da mora i da zna za koga da glasa ili ne glasa. Mnogo više se zahtijeva od jednog malog naroda koji je na razmeđi istorije nego od pripadnika jednog naroda od 100 ili 200 miliona ljudi. Na to sam mislio. To mi je lijepo rekao jedan Izraelac iz specijalnih jedinica izraelskih. Kaže, vidite, Amerikance i Ruse, kaže, oni koliko god bili ovako oponenti u mnogo čemu su slični. Oni jako lako mogu da se oslone na broj.
na veličinu, na moć. Kaže, a vi i mi moramo da se oslonimo na kvalitet čovjeka. Jači i teže preteže. Vladiko, na kraju hoću da vas pitam ono što sam negdje počela na početku. To je čovjek kao pojedinac i čovjek kao biće kolektiva, odnosno zajedništvo. Koliko je važna sabornost u Srba? I jedno i drugo. Ne može čovjek da bude biće kolektiva, ne može da bude dio mase. To je najstrašnije i zato mi je drago da su mladi ljudi ovdje. Nemojte biti dio mase, nikada. Misliti i govoriti nešto zato što ste to čuli od druga. Ne može. Moraš sjedi, pročitaj, razmisli, učini nešto. Možda to neće biti genijalno, ali makar neka bude tvoje. I originalno, jel? I originalno. S druge strane, ne može biti čovjek ni egocentrik. Čovjek se onoliko koliko si u stanju da se pobrineš oko drugoga. Bio taj drugi majka, otac, sestra, brat ili običan čovjek koga naiđeš na ulici, ali ne možeš biti egocentrik. Znate, divna primjer je ona Tatjana Goričeva, Ruskinja, rekla, kaže, javio mi se prijatelj danas, kaže, evo, kaže, vidim da sam veoma uspio kao budista. Pa rekao, kako? Kaže, gledao sam čovjeka kako se davi u rijeci i u meni se ništa nije pomalo. Rekao, ti nisi budista, ti si demon. Ali da znate, pogotovo naravno sa medijima danas, znate, pogledate 5 mladih ljudi sjedi i niko ne priča ni sa kim. Znate, ja sam viđam mlade ljude, skratio im se palac. Od upotrebe tableta, telefona. To nije šala, ne jednom sam to vidio. Znači imamo i fizičke posljedice toga. Fizičke posljedice tranzicije, kapitalizma i individualizma i svih zapadnih vrijednosti, ali neminovno one su tu. Ali radikalnog kapitalizma to je apsolutno. Vladiko, mnogo vam hvala. Sad želim da pustim ove mlade ljude, da vas pitaju ono što žele da čuju od vas. Evo, izvolite, imate mikrofon, predstavite se. Evo, možeš ti, izvoli. Mikrofon, molim te. Naravno. Ja sam Saša, dolazim sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Postavio bih jedno pitanje na koje mislim da niko ne može bolje da odgovori upravo od preosveštenog Vladike. Vladiko, razgovarali ste o Jasenovcu malo prije. Želim da postavim jedno pitanje kao pravoslavni hrišćanin prije svega. Da li možemo da oprostimo nekog ko oproštaj uopšte ne traži i ko ne pokazuje znake pokajanja? A s druge strane, izvinjavam se, s druge strane, ako smo pravoslavni hrišćani, da li možemo da ne oprostimo stavljajući se na taj način u rizik da poslije jednog biološkog genocida koji nam se dogodio, da doživimo i svojevrsni duhovni tako što će nam se u našu dušu ubaciti klica mržnje i ne daj Bože klica osvete. Šta kaže Hristos na krstu? Bože, oprosti im, ne znaju šta radi. Jesu oni tražili oproštaj? Ne. Dakle, to je naš putokaz. Patrijarh German je rekao 84. kada je obnovljena crkva u Jasenovcu, praštati moramo, zaboravljati ne smijemo. Praštanje, pre svega što kažete, lična stvar. Ako ja dozvolim da se u mene umetne mržnja i zlo, da se u mene umetne nepraštanje, gorčina se mora pretvoriti u zlo, a zlo mora naći svoj način da djela. Onda više nisam ja. Onda nisam više ja ono biće koje mi je dato i po čemu se onda ja razlikujem. Znate, ponekad znamo iz tog vremena, mi koji smo stariji, makar malo, najgori antikomunisti, najveći antikomunisti su postojali mentalitetom komunisti. Znači, toliku su gorčinu imali prema tome, toliki naboj, da se na kraju nisu razlikovali. I to zato, gledali smo to svojim očima, pogotovo ko je sreo naše ljude iz inostranstva ili one ljude koji su i sa zapada aktivno bili učestvovali u borbi protiv komunizma i Varšavskog pakta i tako dalje. Na kraju te ljude niste mogli razlikovati jedne od drugih. Hvala za ovo pitanje. Hvala, idemo dalje, izvoli. Evo, može naravno, samo izvoli. Ja sam Miloš sa Fakulteta političkih nauka također. I također bih pitao preosveštenog Vladiku, imao bih i neki komentar kao koliko je bitno uspostaviti jednu liniju hodočašća, na primjer liniju hodočašća Prebilovci, Jasenovac i na svim tim stratištima kako bi se na taj način istinski došlo do povezivanja regiona, odnosno
srpskih zemalja, tako reći, gdje živi srpski narod? Znate kako, ovaj dio Slavonija, Kordun, Lika, Banija, Bosanska krajina, Dalmacija također, to je jedna samo ogromna Golgota. Golgota gdje prosto na svakom metru vi imate grob, vi imate mučeničko mjesto. Pogledajte samo oko Jasenovca, samo po njegove podlogore. Pa onda ona mjesta koja su vezana, Draksenić gdje su ubijale jasenovačke ustaše. Pa imate manastir Moštanicu koji je sam po sebi mučeničko mjesto, 9 puta rušen. Jeste. Tako da ono što je u suštini samog hrišćanstva, to je pokloništvo mjestima stradanja od Golgote. Od Golgote. Tako da dolazeći u Jasenovac, dolazeći na ova sva mjesta, vi dolazite na Golgotu i skoro da ni po čemu se ne razlikuje pokloništvo ovim novomučenicima od pokloništva grobu Gospodnjem. Tako da i manastir Jasenovac jeste pokloničko središte već, ali onoliko će on više rasti kao pokloničko središte koliko ljudi prepoznaju novomučenike kao zaista svetitelje Božje. I nije slučajno da upravo sa Prebilovcima se najlakše nekako Jasenovac prepoznaje i dovikuje preko nekih duhovnih ambisa. Hvala lijepo, izvolite. Dobar dan, ja sam Danilo. Pitanje jedno jako kratko za vas. Kako do slobode? Kako kaže pravedni Jov kad mu je sve nestalo. Čovjek je vojnik na zemlji. To znači da krst nositi nama je suđenje, vaskrsenja ne biva bez smrti do slobode preko krsta. Nositi krst, a istovremeno gledate taj krst onako kao što gledamo Hrista u nerezima. Kada ga skidaju sa krsta, vi vidite Hrista koji nije, čije lice je mirno, čijem licu se možete pomoliti. A s druge strane imate u idiotu kneza Miškina koji gleda Holbajnovog Hrista i kaže gledajući ovo čovjek može da izgubi vjeru. Znači nositi krst, nositi ga stameno, ne onako kako ga je Gibson vidio u stradanju, u pasiji iskrivljenog čovjeka koji kao da nije bogo čovjek, nego da je običan jedan čovjek koji se tu napatio na krstu i koji onako kako ga vidi Gibson, taj vaskrsnuti neće. Isto tako kao što ga je vidio Holbein, kao što su ga vidjeli brojni, nažalost drugi. To su oni koji su se zagledali u sopstveno stradanje i ostali opčinjeni njime i kao Lotova žena iz Biblije koja je pogledala u Sodom nazad, pretvorila se u stup soli. Čovjek koji samo gleda u zlo, a on ne može ići naprijed. Tako i velika pouka svih ovih memorijala, stradanja i tako dalje jeste da oni moraju da pruže nadu, moraju da pruže budućnost. A to je ono što stari memorijal u Jasenovcu nije pružao. On je pružao samo, ako se sjeća neko od starijih koji su prošli kroz njega, samo se sjeća užasa. To je taj užas kojima su jasenovački mučenici predstavljani. To je direktno užas koji su socijalistički neimari i umjetnici preuzeli iz Holbeina i sličnih. I nažalost, bojim se duboko da je bio cilj, možda neizgovoreni, ali upravo to da ubiju svaku vjeru. I to vjeru u budućnost, vjeru u posljedice. A danas ta generacija koja je vaspitavana na Jasenovcu, ona je danas na vlasti. To su današnji 50-godišnjaci, 60-godišnjaci. Nemojte, djeco, od njih očekivati da vam daju put u budućnost. I oni ga jedva pronalaze. Imamo vremena za još 2 pitanja. Izvolite. Naravno, samo mikrofon uzmite. Hvala. Zdravo, poštovani Vladiko, ja sam Nikola. Želio bih da vas pitam. Kako da u toj popularnoj kulturi ostvarimo neko dobro za našu tradicionalnu kulturu, kako da sagledamo cjelovitost našeg kulturnog bića i tradicije, da je predstavimo mladim ljudima danas u ovom svijetu masovne kulture i tih zapadnih vrijednosti? Prvo se morate otarasti Beograda. Jer Beograd ima jedan veliki problem, a to je da Beograd, pogotovo 80. godina, nikada nije uspio da savlada to da ono što je nasljeđe naše narodno, nacionalno, duhovno, može da se savlada, da se preobrazi i da se spoji sa onim što je savremena kultura.
Ne kažem to za sav Beograd, recimo taj Beograd je stvorio i pesmu Iznad istoka i zapada, Vladike Nikolaja, ali je bio veliki rascjep tada kod ljudi u glavi kako je to moguće. Imamo i danas imena u popularnoj kulturi, kao što Slobodan Trkulja, koji divan način. Imate recimo Odbranu i Posljednje dane koji su nastali 81. druge godine, ali su morali izaći u Zagreb. Beograd to nije mogao da savlada, da izađe. Prvi album Pajak Setinović je objavio u Zagrebu. I to nasljeđe još uvijek postoji u Beogradu. I kad kažem tarasiti se Beograda, mislim na to. Na to nasljeđe koje je negdje u Beogradu uvijek prisutno. Naravno, ono se mijenja i sve. Imate primjera Anastasije, naravno, Skopske, koja je daleko tu najbolji primjer. Nažalost, ni ona nije uspjela dalje mnogo duže da radi, između ostalog i zato što je izgubila sve pravoslavnu sabornost i pretvorila se u nacionalni projekat. A u pravoslavlju sve što se pretvori u nacionalni projekat, od Carigrada, koji je na kraju postao grčka prestolnica, do Anastasije, koja je postala makedonska grupa, nema budućnosti. Još jedno pitanje, izvolite. Dobro večer, ja sam Slobodan, student filozofije. Vaše preosveštenstvo, možete vam reći nešto više o borbi protiv defetizma sa duhovnog stanovišta? Evo ovo sve što sam vam ispričao, to je o tome. Mladi ste ljudi, iskoristite energiju. Suštinu svega. I radite svojim rukama. Mnogo je veliki i velika je šteta što nema više redovnog služenja vojnog roka. Vrlo brzo biste se naučili borbu protiv defetizma. Onog trenutka kad treba očistiti svoje cipele, kad treba složiti krevet, kad treba ustati, onda kad se ne ustaje, kad treba da živiš u istoj sobi godinu dana sa ljudima koje u životu vidio ne bi, a kamoli živio s njima, da vidiš kako prođe defetizam brzo. Vladiko, hvala vam velike što ste odvojili svoje vrijeme, bili gost televizije Republike Srpske. Koliko smo shvatili i naši gledaoci, naravno, ovi mladi ljudi ovdje, prije svega osloniti se na sebe i vjerovati najviše u sebe, je li tako? Vjerovati u sebe kao ikonu Božju. Hvala još jednom. Hvala i vama, dragi studenti. Poštovani gledalci, hvala i vama. Naravno, ostanite uz naš program. Doviđenja.